abusuafo mmakwaba ena koye fie da de kasa fa ye ankasa ye honsem niema efa ye ho na medikan ka kire mo se ena no pay mu amutie news no hu se ye ko nso ho baabi na niema ye ko hu ye efa nkwada bia nyanka omuhia mmoa na nsuso no ukohwe omotibia mu a na ye nyina ya asem eta kan asem bi se mobro wa asem ayi obi asem nti ye ka ho asem ye hia pa ebrekoro na mususu me kan se bible se nyameso mpa ene de eso eje na ni ene se ubehu enyanka ene enwisia ene ekunafo emobo megidi se sa asem yi religion bia ebi wom ebi wo islam ne bi nso wo christianity de na me metime kaya metime aka ho asem enti na do pay ye nua okoye sa ehwehwemu no ene ode humfuni ba ene ato yensa afre no se omra na yensua bibi mfirimu ne yentwe penimfo so adwene ensi so se nipa bi mu te bia omwom ewo oman yi mu no but text message kakra bia yensa aka ha se o se no kwasem ne si e ka ambulance service Ghana for se ye di ho agro o se ono a ode text message yi ba yi se nkanye no a nka na wofo a omunya accident no nka omuwe nti obi na kan o se oyiwa asem na da ho no ye mfa ni agro timu amtete timu fi a mo ya no ma fresh ma bodwe hye no saa suban no membese me ka se suban fo no mo kosua frɛ hefa no eni hwɛ hen we fantasy be ka se na asenye dan enti munya saa ne mana na emwa obi asem hia pa na ambulance nso kwa na mo cross no se wo hu nipa bi ada ambulance mu panya nka wo hu sa ambulance ba se ka no se nka betu akosi nchen kura nka be na ambulance ba na nipa efesi no obi kura butimi funu a yetwew ebetimi ato nti besdamo mo yɛhwɛ saa asɛm no pa ne yɛnka Isaac Michel Campose ɔno ankasa etua ambulance no yɛsɛ ebi wɔ hɔ a obi a wo ho dodo kakra bi saa de offer mo de a ntimi nya obi critical de wontua na obi a wo ho dodo na wa pɛsɛ wotwa sɛ mi wɔ mu de sɛ mu atua kakra TK mu dwumadie na mu di ne gye ho pa yɛ ka mo sɛ 1441 betumi de adwenkyerɛ aba dwumadie so moro akwaba enu TK had to say what one wa ho na wo banch bi na okotu ye no wo de sa banch no wo ye ne den wo bedi ana se wo gya no efom ho mi gya no efom ho se metofom na yewie na misisi ye me ya abanfo moro na otu banch ohwe ase no na ba beta ha na me yi enu ansa na obesori awasori but enu ahefa na mokoye no sa play baby krona mokwa say eye of the lord eye of the lord orphanage home e wo Ghana ha ya insawom otoase just here about 30 minutes drive. I see enti nkwara no mo free hefa no okosa wo he mi bisa papa no sa question na o ka say nkuras na e wo ni area ho no ono da na koma so say opese oboa nkrofo nti ahyaso no ni nkrofo mienu penalty nkoda bia na o maame aka baabi mienu penalty na obi ho na akoda ba ko pi na odi ba ko so aba so we so ni maame ewu na se ni papa ija no ho nti sa na akoya nkoda na adoso sa nti nkoda we nkoda a ada se bia de maame ewu ni papa ewu na wofo nyina ewu na ya abandon no omo obi hu say yehu bia na wadi 4 months ono so ma me na wu na ogena ma onanana no so aya abrewa onkomma wontumi enso akoda ne mu na odina ba beto omo so sa I see enti omo do be say me de mani hwe no ombi do be 60 na say etimi ti school mu ya school mu ya pa tiki I see. Enti okay, you best have a clip no bi na watch it because I'm say ho na metimi ehunu nti no you behwe ye de ye nkasa you behwe be say wa otifi no susu no uhu na enya agrosa nti eno na wo ho no o say oto ase nsawam okay enti no you be ja na sa na fe ahwe nti enti moro na no mo ho ya proprasa aso mo ho
anwea na mude asasa mo ho sa no okay ye mposo wa ha se ne nhwe ade enkoda no na chechire mu we no omo ye den no omo dware tiki omo dware se ade ne bas e bas no me ye madwen se me pese me ko hwese ne a enkoda ne ti me pese me spend time with them nti me ko ho enwumre bi ekokoda ho me no omo kokoda na me hwe se ne a omo ne yomati nti we omo dware anopa omo eye ready akọ school empacho nti bowl na esi ho no and na the udware ya ne ya hwe agu dabi di esi ho baako no di esi ho baako na ya du hwema ni ya dware ne ya pass wa ma another person na wapepa wo ho nti ube hu se sapon kura ya baako na tawo ne ya baako a omo eyusu amankoda ne hina nti ya yikan ahunu semina no wonsuo no semina key soap de me bisaye me hweye nti ya key soap odi twi sapon mu na ehuro ba ani a ne wa ba be ginam ye dware wi a nti eho no nkwara ya gina nkwara mo tete ha no mo ba school mo no na mo ho isa no afin sa no mo aba school sise ye dware wi a wo ba school na school no eye apete bi na mo abo keke na cement nim bibia nim ti eye mfuturo dust ha na woni mkoda so se ne omo di omo agro nti e ba ne sa na wona ho hina yefi ni dust e ko mu trim na adi nso to kra problem ma omo e na ba bi omo da no bibi omo da no omo da bare floor sa na edan ba ko hwe nkoda ya hwehwe omo me hwehwe bit me akan ya still me 1 2 3 4 5 because be 9 wuti afra ti mema ne man nyina na afra no da bia so bibia mema no so da oh okay okay I see nti we man no man no ko a na san koda mo da mo ko be se mo be ko be 40 dia wenyi wo mpa 14 years so we could da wa won hwehwe o bi ko duro no mo ada ti we fan wo ho a ehu o mo ho fan bia ne ho tiki we mo de be dware o mo ba be didi ni no enti we tea no tiki tea no see tea we na ye de be 7 nkoda mako 60 enti we watete milk na no be hwehwe milk baako for nkoda 60 one milk 1:60 yes eno line o mai wo ho tiki cup kra ye de be 7 nkoda no kra na ye problem na tise we rum kra do omunya nhye atade o dabi eno mu kwakodi di no wo hu bread no ye wo benya no na egu chensim na ba kro ogina horo no de na ekuro da na na ode ya bosso wallahi I see odibom ana we mso ye dey omo num tea na no omo num tea ampa oh my I see the division of labor we are na nti omo nsamfro omo ho dabi omo nsamfro omo ho dabi nke connect kakra because as odware fi seminasuo mu a no wa transfer mama aba na wa the tower no when a communal tower ubia I see tike mi hu se mra ye cheti no caps no nso nti unya chance bia na wode ababa be ntem ayesa besan jaw to we dware we happen next na ehuri wesi nchen na onu so aba na edua na ebobo ma no na omo ni Pepsodent om de twi omo sen brush ne ho nti wotwitwa nnua ne bi nti anopa no na wache nnua no mako ama obia na wodi esiwa no na unse nkoda no bi o ha 1 year bi o ha 2 years unim senya ye di duetwi yesi nti saneti tike wo udru ho na se wo ye batan a wo nkoda wo fie pa untumi nyina ho because me am koye no anadwo no mi hu nkoda nse ne omoda ne senya omonyoma ete no mi ankasa mentumi ana mi ti ye me yasa ansam anopa no me ne omo me behwe senya omo hohuro mo anim senya omo dware senya omo kosensu toilet ebi ne ho tiki na mentumi ti
de me ya ni se me ba na maka che me cameraman se fa picture we na masen pia kugina bontin kakra na masan aba me kwa na masan because me ntumi papa me ntumi because me baba ko bi wo fi odi brodo pa me hwe onu ni brodo obedi and then we say sa brodo no nkrofo hina nkoda 60 no edi one loaf of bread buka kra akoda ba akokra de ye dey say o babru da no kra no o betibi kra de fidi o munyina dey say akoda bi a o de Yesu ko ba bi ya ji de brodo di fidi pa 5 million se 5 sanity nti brodo ye de show se bi o ha ye de ne de hye ni se ma na o da hye nenum nti baby bi ka che ma me so we wu man bi o so mama ne bi deda wedi na bi sa ne say nti se ya ankode ya num sa ti we de ta no be di o say 12 o'clock because adeni bi ni ho so na nkrofo bibi omo no nkrofo nim so nti omunim se bibi sa wo ho omunim se bibi sa ho okay enti godo no ye che no ye che se sa brodo ya o chema ekoto ho na ye nketwa because wanya ne sa so I see do je ya pe na wa mane afa kire ho mane afa kire yes we jam ne gina ho na o wi ne de ba nya se ketwa kra I see enti we oyeden onya oyeden wo hwe wo mo me bisa no questions sa questions na no ka se nyamya de mo ma no bi emo one baga no wa de abro mo bi wo ha obi twema 100 cedis na wa de amo mo e de bi wo ha chiso kuku free enwema no kuku free nwema na sisika ma ye bona da pasa but e bibia nyame da to na koma so nti o si obi me nani aye na wo hwa senye papa wo ya nani afre na wasesa nkoda we man ka nkoda we num okay she say papa na o yes ade we no nani afra blind I see oni ne yire na enketese na hu omo na mu dware nkoda no omo na omo bo omo kakrakra ntitike nya sai bia ye to na sesem nti na me sheda ebo fada ma na se fada de bi kokko hu ye na me pese me san kọ na me ne nkoda no ekoda na me hwe senia omo asetenate sometimes wo ka ya nkrofo nyinni nti yetu anamo wa ha ekoda ho sa da na dwono na tike ese wani pa enya sam kitwa eda o modem fan nim mattress nim bibia nim na wo hu ye no minim say ye gusu ya ye behwe ada we ni ayedi kan hwe no de ye hu anopa aduane a omudi ye hu adware a omudware a akoye ya san mo line nti ya hunu nsu esi ho a hu ye apane ye yiwa ma obi nso na next but ebusuafo asma ye kan enye oman bia so eye Ghana ha ya ena enye chichiri no ho ampo nsawam ha ya na aha nti enkwara na ye dware wo mo no we eye orphanage ese nkwada omuni obi ohwe nkwara so fefefo omu gina ho ohunu enti no mu ne asan omola no ye dware ne wie ya apɛ no na kire se wunu yan so so next na waba na ye wie o so na next na ye de tawo baako eni peja ye de papa mo ho saa ma ne mema nyina ya asan omola ya bomu a ye dware wo mo no nti sapo no so baako nti ye de dware wo mu wie a na wo ye nyina so na we yisi wa no yes I want you choose sentema I see enti ada omo efie no na wo ho no efie no so o say ye busu afie me bisa ne sa questions hina because omo wo 2 bedroom spare ye busu afie nti se asem bi ba efie ho a ese nkoda ni hina yi omo hina free sadanum ikugu dan fufrum se bia na ebusho asem bi se ya se bia yi bi to ofie ho a say okay empacho ye hwe ha se nti we no ye still edidie no na mo nkodrese nyansa mo nshata no tike wanya ntema eduano ne enso so nti ese obeje wo die ntema class na we de ndo so bia da na it depend o cap ni wo chance wo de beba no okay o cap so a o ti dos mo we ye de we ye no ye ko na o mo ye banku ama o mo ewo school mo ho nti ewia no aduane o mo ba bedi no
na omo eye wo ho no twi banku no I see nti wa wuduru ho a wo be hu ni say tiki enye bebi ewa eye nsawom ha ya wo free nsawom ko kram say 10-minute drive na ugusu ka say obi si oh TK light off kese wo hwe program na light off aba wo hwe to so enye yi na we su TK na wo so obeden wo aboa nkwada no okay yegusu be program message my bedroom bibi ho na wo so TK how do I help these children say e kan obi akoma pa but some bokoro bi na ye hwe also nsawam otoase okay TK in fact I'm crying. How can I help the Pastor Bright? We what tanoso kumase. Nti ebe ne den. TK baby omo no so. Network nya papa. Ki so mo ba school a eno say ye buy no ma from sa minya. Okay. Enti de ebe ne say obia opese oboa omo no. Omfa ha oba Peace FM ha. Ye betimi a direct no. Na wakoho oba UTV na ya direct no na fei. Okwakoboa omonti mo amusu no yese munya asu no na mo first cash no mra na ehia sese ya mo papa mo ni su no na mo fa mo betimi de na bobo ne ma na mo behia no bia ma yehunu because wo hwe yenso so mo ankasa mo ahu nti wo a wo sapo wo tawo caps ani TK de hia pa sese pa ye bibia nkoda no sua de no mfuturo no doso ti nya cement kakra e betumi asamento for the meantime and if you so yakwaye no nyame adom obi dofo bi ekoye mo adom na enama eka ho no wo ni bebi o mo de nam no kra obi ma o nam ha okomo mo akokọ nam but o ni bebi a o mo de enam ni ebesie nti asat tama yifu hina na ice no e so ne sa achise kokwa yakun mu dada frozen chicken ni bi. Okay. Moro we ade no. Sade no nkuto. Nti we nkuto. Udwaru wi anu aba ha no abesra. Original. Na obehu ni say ono what no. TK ugina obehu say nkwada no bi ho a ye dwa ni wi anu abetam na odi kwa ha. Sa na wo su dibrika na wodi nechi no akwa akọji. Anu abi ye de sare tim. Bibia. We omnibus. Osre ya come na te so osre eti na so ansa na etiko o de say na pampam na nim no gya I see o TK sese no yenya cement bi for from ho na bibi omode omonneoma besie ti say ye koma omonneoma be neoma sentem no ye behia freezer ye de neoma ni biguma nti behia bibi ti say freezer nti obesra mo bi a wo bi no we die wo yonko da na da wo kwa wo mfa ni wachi nko nti wo ho a na odi bia ba fie ni nyina ni wo ho fie ni nyina ni fie no ye busu fie yeah nti na o ka say last week ye ba last week a nke e ba beto say ye bia to acho gina ho we den 5 de make say we di 4 months no obi ba ni pa ko na maami aka ba bi nti ye ja ne ma abrowa bi na abrowa no so ntumi enye na ode na abro mo nti wei aduane edi fidi na ye kuku nti anu aye kona we akoda keto akra o akoda keto akra akoda keto senya ntuntum awi no ni because I be intention na agu no sa ntuntum na awi no sa ntuntum unless one be here coil mosquito coil ni net won say you could drew ho no okay net ko enye yi me free about 7 nti me draw about 9 me ko na nkoda na ada no tiki obi ahun fifiri sefa ni dem ho ne atoto ntokrum ne ade nti unko drew ho tiki wuntumi ha wo hwe senia ya ye won kra ha ye ma bibi omoda fanisi omo so bi nkura da air condition akwakoto obi dia fifiri ti omo ya pack omo se sardine fan standing fan yenya standing fan o yenya ceiling fan o tiki ebeboa omo if you standing fan dey say kodokura giga obemo mbaako sisi a na moro ye nyina obi amfa baako mre ene me de beba me de beba de aba na de aka ho ko anti say nya fan mi tiki ha na omo se nsuo aha na omo se nsuo eno ane say ye di nsuo ni ba
Omo Pacho we dum so ka ho bi. School phone bi boy back no di kan no ne obi aha we no we di 14 years ah owo ho. Class captain. Class captain no. Nti ha no mo sensu. Okay, we say asemi de area ho. Kwan ben me fa so ameboa wo mo TK. Ye di kan aka kire mo say wo a opese oboa mo bia no. Wo fa UTV ha ye be kire wo kwan no. Nti mo be se mo area ho no wo mu na no aba. Wo ma ne te kwa onhwe ya na ori afisa ye bibisa. Nti sesi ya no fa area ho na abra. Nti o say it's very sad. How may I help them? TK we so sa we so oh such a pity. I'm very sad. Can I offer any help? Yes, you can. Mr. Obama the kind was yes we can. Nti yes you can. Nti yes wa person can be an bromode na bra UTV. Oba ye bachelor. I think sir amount for touched and on person bebo na nima bobo su bi na so mu hia aduane. You be hia ntoma kro be katakata mo. Ntoma mo na just munya finance because ticket microphone na omo send no messages no endorse je wa ho din betumi bia wo betumi fan wo betumi me the freezer ni hia me if say no say na nam no say so wo interest with tilapia mu nti me ka che ma me so onche hu si ho na ye bank e be hwe de e be ye e bia within the week no me ni ahwese menya kura me amepotum me pe ba ku bi abre omo no mo di omo ne oma egum and I'm here so my imagine say we defect from this month in market to ano so make him mienu na me defa ah dem because what can I father say ya on feri na nko ho preko na on chemu mienu na me fa fan hwehwe na me fa fan konkoma omo and dem ni problem kura nti ensuo mu na ewura mu ho mo kwakose ensuo we na mo kosa sa atache ai atachepa me cameraman crash you form me na me show form and me be ye kokoko na so no kuta camera no kuta camera I don't know shape form I see ni we ye free me tentem edin omo school tade e show mo no omo ni school ntare omo ni school ntare ye omo ntare na insuo ni omo tietie mo na mo asan asa omo tietie mo na mo asan asa no TK ye frame Jamila me ye nursing mother na anopei wa mama wira ho papa na also what credit wanya ayi broken heart na also mi say also kwan be no be fa so obeba akwara keto na hu no also cute girl also person ko adopt akwara no obetimi akwara adopt minimum de akwara na asan ba bi mu no Jamila nsa Ghana ye premier ye adoption nti opa obetimi aye ho nhyehyeye wo social welfare obetimi achechire okwan obefa so a obeboa mu because akwara kititi say di message ma onya sa support na enka beboa no papa cho we ye Ghana enye country foforo asem ne ye kan Ghana ha ya ensawam ha ya enye chichiri no ho bia 1441 e bia pese o kan bibi ana say wo mo bi na pese obi sa ho akwankyira ye di kan ka kire mo say oba UTV ha ebetumi achira okwan no yese nkwa no mo ye baako aduosia yes TK me fa we so nka ho we no eye electricity company of Ghana e man na omodan wo head office no yesi ye from Power Queens no mu di wo anniversary bi nti am se baako bi wo mu na hu am se wafa hoda no ye na dwen se mo mayem fa instead se ye be party no ye fa sika no ye fa sika kakra ye nya no okay entoto no man koma sankwa Power Queens no Power Queens oh okay nti Power Queens na ebe bo UTV amane se ye ni omo achi nko nti ye kwae no who say ha say ye no kra wom ni ha donation we hu yanka the Power Queen ba ko bae na nko no so meka ba de binim se ye bia nka de na okuta akwadai nti ye kwae no TK first day no mi koku hu ye no na me say we were Ghana ha enye say outside Accra Accra ha ya nti ye ba na me so me de beto me ho so because mi koku hu ye no na ye ba na ye be yi video na nkrofo kra nyi ni say mo beto so but say bia afi no bia obi hwa chechire mu biem titi ne de agu bowl mu zaro ti wono nsu hye wo buchi aso na wo hwie gu sa bowl no na odi chocolin egum nti okof make no beginning of amiensa
no born side back side ti na omiemie se na me so na make me say de sanka wututu so anka yi ube wi si se no so da bi o mi mfa ni hina ngum baako pe baako no kura no na che se jema ne ye ho ntina aha ko di wa na oye no no ha nti make ni hina no no one for nkoda 60 nti eno ye di som se de be ya asomuduro se de be ya beti se cent na ba mu nti se we ye no ye taste ni ye percent ma membo we su kakra nsa nti we no ye den nkoda no we madware wie na se o ma ba school no nkonwa we kura muru bacho school no mu nyina bom baako mo bom baako mu nyina wo class baako class 1 2 3 4 5 nyina bom ebi na odida ho no tike wo hwe fom ho a mfutru so nkonwa no kura ye kɔ no na power queen for no e de kakra kokoma wo mo nti wo hwe bebi o mo dida na ade a cha kofi wa yo baby awo bia ya to fa ho so wo danse ya ta kokko isirejin ho patike me ye police ni me ye police officer na nka na mfisu sanke bia nka mo set up account bia na nka ya boa wo mo okay police officer yes so say ye nyanya ne de nka utofa UTV ha we dey just we emergency na che say nka dey ayesa second one so say please put a bank account on the screen for help for them pacho dey o ba ye be kire okwan no na o dey akọ enti yesre wa we ne say beboa third one so be account number ho asem che say man for person mo boa okay and that ye be ne say ye be dwen ho na next week nyame ya adoma ye be hwe say ye betimi de bi sa ato ho a na asem nti asem mumma you know I will hold on tenko okay Monday could be shiamwa so the bear be kaka in beam was it what do you expect when an old go to school oh mean mother clock TK please I love to send something so let's have a mobile number okay well ye dika aka biem ye se ha ya ofa ha se ya yes also actually ye wi a be hwese betimi kwan be fa so TK how do I help these children Pukuya community 22 Samamfo kan no kan TK are our politicians watching well God is watching Armstrong Ashaman Armstrong and we say but I say obisa politicians from more hwa na TK we say obi so ye painter more obi so ye painter opeso ko painti ho ma omo na fe nsusu no o se sanko bi betimi ato paint amana nka obekwa ko paint also I'm a painter and I want to paint for them if someone can buy paint for them okay enti painter no okay mo number one nyam se jama betimi ya kire na se no mo be kasa no mo afa ha nti Mr. Obi nto paint na obi so nko paint ma omo ono so betimi aye no nti wo so de na betimi amboa we yibima no wo yonko da na oda yes you know better no what they good asenum TK wo send obi send message bi for politician eno aye kwae no lumuro we woni on shata den so redio ni oni bia na asese na anhwe mbenu maja no ombenu maja okay nti se wo ye fast fast express pacho to aso na wo kan yekoto politician ba ko ofurukro mo ho na yi bi wo ho no a mo we tin no mo nom no omo sana se nkwan omo sana se nkwan when ya Jesus oh so ba ko no de no na hwina no kene to TK asemo are ho so asan ni kan so until say wo but pacho nkwara no mo interact here no say na mo si feel omani age omani age pa nkwara na ni age if say omani choice enya sanka bibiri ne ma bonten so but at least you know ti emoro nka mpese me boa pa so miniska sesei nti me bom pa yeso bi beka nyankopon beka obi akoma na waboa wo mo ko we pose a student Kobi yo osi sorry also a student ewo efia Kobi secondary school nti oboabo asika no ne mum sesi na onya sika no obom pa yesi nyame beka obi owo sika akoma na wakwakoboa wo mo me nua ba wo akoma pa yes wo akoma nti mampa no emunya den TK me wira ho papa na o se nyankopon aye fe na Adonai no
omwa omo na oso pese ono so boa omo nti mpacho account no ye ka ho asem nti nyame ya me fi Monday ko no ye de betu dwatike yankopon enhyira UTV pa ne sa adwuma yi amoye na meye den ne manya sa contact no pacho yesremo se mo ba UTV ha nya sa so adwuma je se moro ye de contact bi ka ho because someone for can TK open an account, open a bank account so that we can donate. Boru pacho chechire mu biem. We ye omunsuo no. Emre no mokwa kwese nsuo no. TK, can't you find an account number? Man for who person mo di kotum. TK, please, I'm Joe. I would like to suggest that UTV should open an account now to enable others to pay into you. Josephine, I'm speechless. Also, we will support or see who will support these future leaders. Until now, sabi person ko ja mona na na moko hen. Bibia no ho bibia no ho. Ba no yentumi mfantu TV so sisi. Sa enye esro. Ana mo ko twa pictures no. Ye twa ye. Sa no pa no, wo say me da ho. Nti anopa no mo ekoto na ye woni hina na wo ko hen. Me wo ko hen me de shame ho ba o da hen me da me ye baby o hwa da o fie ho a nti pictures no ba betimi a kire dan o da mu o ko da hobi me da hobi nti wo be hu ye wanajo pictures na ade hina you draw 9 o'clock anajo senke nya no a okay so we anajo okay you draw no mo adda nti we ye light na ye de kwaye no enu nie na ma no abrati say esanka unya because sa pictures yi wan kwankoda ha unya eni anopa eyi hina enke unya asa no wanya o si TK wahu so wahu se politician se nka yeto nkwaro mbetimi ato aba nka mo aduru ho dadaada esan so mo nto aba de nti so obi akra mfi o mumpo obi dia o de bae no se TK please open a bank and the maka yesem yese ebeye Martin Ajare from fair wages how na wages ne salaries ne nyina wo nti Michael Ajare wa Martin Ajare wa kan de ene na o boss Cornelius Yosen so no so kan bi ono so fair wages so nti or the wages and salaries in among come Franco Buanco. TK, please. When you go to other African countries, they allow people from America to adopt their orphanage. What about Ghana? Or say I didn't Ghana, they Ghana, so be adopt orphanage in okay, maybe someone Said from Kumasi. TK, I'm crying. You've made me cry this morning. Sorry. Don't cry. Here. TK, this is really heartbreaking. Mubu yakuma muano pain na o say parents no bacho we mu yeso mama me no mawu eno ho asem na ye kan o say are the parents of all these children dead for them to be in an orphanage or is just a result of parental irresponsibility? Well, you be wa na wa dwa ne ho nya onhwe no obi kura akoto na twene e na sebi yenua ono so kura nka ono so ko badwene ne ho no or dwene nkrofo sebi ono so kura na ni afira enso so bebo am TK. I'm very sad, very sad this morning. Please can you give a number? Okay, takrade yedi kan number TK. I suggest all donations to the case be brought to UTV. It will attract a lot of helpers. Okay, ye betimi aboa but senka wo betimi akọ so anka wo afo ani kọhwe na nso so ahu moro obi so odi freezer o se friend na afri ye the number o had ejema ye wi age se juma mo frɛ no na free ye da se na nampacho wo nkan na se wo be ha ba bia nka we de o sa text ba na ja ki wi ya pena ya be bonti obi se yes obi so deep freezer na bi na free ye da se pa TK. I want to help 3 sets of fun but how can I send it? Pastor Bright Tanoso. Okay, also fun na nko pese o de ba na nko be den de aba Tanoso binim Tanoso cross Kumasi Tanoso dia we dey nka pastor on the VIP ya kwa kwaji o ka che ya we dey say eno ande say kwa kwaji VIP di hia ne say wa ma ayi na nka kwa kwaji moro TK ye be pon nti dia na abeka TK wan kasa ukohwe wie no say na ho ye o TK up till now no menya papa bia medua ni di kura asisa
if say anopa sorry wo didi an anopa mi ni di me say wo sorry ho na anopa no didi an mentumi ani di mentumi ani di wantumi ani di wa no mu ti no wi ahwe ti no kura enso mo na me so me de media ko count ti na politician asem bi ba mu eno ye ko two politician ba ko e ye oba wo show we so oh okay aha em so frukrum ho because na the posters bo ho oh okay eno na obi ewu ho ma wa ba ho na your friend saying doctor oda endpoint homeopathy ano ekokoye omo ekoma omo eduane kakra papa no ne picture na ebo ho no hu se we ni omo ko school oh okay omo nam kwan bananti sa omo nam kwan omo ko school no aha I see it omo ko omo public school dabi baby a wo hu no ha ye mfuturu no omo furufie ho besi akọ school pacho mo ma ni nyina ho boko na me hwe ni pa kra ne poster ebo so no na some madam fo I'm not like pay enra ni buafu dindindin say adenti na ye di nneoma ne bae no yamfa nko hini fie na de akwa nkoda we no sir na me bisa ni say wo ya politician wo ba ye show we show da ben na wa ka wo show you say nkoda bi wo ha say no mote na nyame obi aka obi akoma say yamfa no me emre nkoda ya wo say yamfa nko ohini fie insem bebre I see da wo ba be yina no wo ba be yina no pa me de me ka say say pay so ya damfro no no de ya na mani nyi kokra because we ya bad time pa tike wo dru ho obi bia entimoro akoda ya o Saturday tuntuma obi hye na chi ono so ka ho bi o ka ho bi na so de nkwara no bi hye na chi tuma ya anuanom enti tike hwe wo bebia o mu enama o mu ko school no ka kwa ho na owura no so na na yira so ne nsa ono so ye need friend no yes okay edi platform pamcho edi ade amohwe no owura na sebi na ni afra na oboabo ankwara no ono no so ne yaso ne nsa e ni di akire no na okọ no bibi sign say nti ka kwa ho na ya enye dangerous na o say na sekra motor ball akwara ba so nti ya meka ni say krofo mo hwe mo da bi we de ye nyina o say de ehu jim say de ehu jim na ye kohwe na omo ba nku ni I see. Okay, you go so kase bi ye kai mu bie mu se ja ye see se bi ye su kra ye ja hem obetia no e de agum. It's exciting times on MTN now. It's free after 1 on MTN to all networks to talk as long as you can with MTN Nsroma today. Now you pay for only the first minister. Right, you pay for only the first minute and the rest is free. Yes, it's absolutely free for 1 minute. Enjoy unlimited talk time for make MTN mo baby ankwara na da sabi o motiasi o nya se bi bi ba na to ba ko furu fe o de atunti so you nya de atu so preko. Enjoy unlimited talk time only on MTN to all networks. Make that call now and pay for only the first minute. So go on, so go on and enjoy the freedom of longer conversations with MTN Nsroma and say welcome to the new world. Terms and conditions apply. MTN everywhere you go. Ebusia for way enya agro na edio. Sebi wan kasa munim. Eto da kura wo fie. Na wo your batan kura wutu kwan ya hwese de enkwada no. Esi fili. Yeah. So no to da kura aduane ne sifie no kura na obi do be fa mo no kura ya asem na nipa no onni ho mpanimfo na kan asem bi say ejabi wu ejabi ti ase enso so ya na ye de dada awisia de hia ne se ebesi eje na awie de yanka bedi mpo no na abo no na emu aye den ama no eno na obi de efrede sen aboabo nipa no a sebi ono so esi nipa ba ko ne nsa enso nyame ani kata nti sramo we de ye hwe na wo hwe obi wo ho a mesrame ka wo nyame ato nsem kakra de obedi nko ade se akwa na kan no se brochi de obedi nko ade ubenya na bi okura na wo pro bi kura de ama no wunya ntade igu ho wunya mpo na de ama obi nti yesramo moboa eye kan oya kan omu aka yen kwada fefefe ye gina hoi
si ye hwe mu yi a mu begina be ye bibi ana mo romboa wonte story bi a obi okọ condition bi say wotimi anyina be ye kamada bebre I see school feeding and na tiki me bisa ne say nkoda ne bi yare a wo ye den o se me call draw stock hotel dro nti hospital asem nim we num obi an ho health insurance na say we so the all kind politicians to be call health insurance microphone we betimi akọ twere nyina ma omo ye kokokra simple nti ontumi fa kwa bia na sam kwada we kura no so no ya nyiska emso utua registration of 4 cities bi pe ombeye ni nyina ma nti chi say ye tu yare na no hospital ha chi say ye kokohwe oro ye mfa ho adwene tiki me da tuma kuma so say kwam bia mefa so a we num ebenya bebi edi omutia mbenya bebi esua ade no if say sienya teacher fo bi mom kokobo omo a ebebo bibi omo no hwe class ba ko eye apete bi no mu hina egu ase nti any class one ye ni bi school we the school in the dust inti class ni ya class ba ko class 1 2 3 4 5 da menya da ja ko me kwa be kwa kira de me kwa kira mo ade papa nti we mo kira de no so mo rugum sa na just to keep them I see the moon and the moon sees baba blaship mpanini nkwala structure bia ne ho a say bia we wo kg ana we wo but sakro no na say eni akirikire bia sa o no nti obi antwamu hunu ye education officer bi antwamu hunu da obi antwamu hunu ye me say politician frikrum ho enso or say is this village not under a district which have a DCE? Okay. On the better chance, please, TK, please. I'm electrician. I will fix the fan for them. And now go need you. Any abromaza. Okay, but also you bet me the abwana. Why are they? Oh, orphans. I cry. I was also one of them in the Central Region orphanage. I also so. Na oye orphan your say friend Alice na okai eni ya ne yare a bobo na nya de ketiki you can obi say yemfa moro number nto so na omon friend no I see TK my take home is 460 I have 2 kids and paying my own fees at the university but I will buy the paint yeah that's it me say I can be must TK me bosume so amesika ye 460 cedis me won kwada mienu a me hwe omo e wo university enso beto paint no that's how far enipa betimi akọ TK I'm shocked to the bone I am really shocked but baby out the fire there but you meant to assume free hall TK please use mobile money okay number to receive the gifts nkroma swame say binimu wo nkro bi su kuma asenum ne ade ompeso omba no mo say mobile money okay papa cho enu Monday na yetimi adwen bi ho yes I think so that's what we have to TK me su mama my friend Dennis so usu so Dennis usu ye ya pe na the paint no ba and as a fan so na benya TK me ye mason meboa me yesi dan ma nkwada no ne se nya cement ne ya ono so obeboa ye fa Daniel o se etimi boaboa nkwada nyina no na ye we so say we office agro ne di wa say e ma na omoboa nkwada de bi a Brazilian hair enti ono so di obenya no okay but I say I'm very sad I will pass by UTV I want to help where Josie Mevenpick Josie ye show ye twen why but modern anabani here pa we also friend Peter Ata Ankra also a painter also so artist enti opese okodro niema e wo school mu ho school wo bia ne ho wo no ho betumi adro bibi ho tisi amebo na yetumi put up structure bia no de betumi aba ene we say de be ne say account number no mum ne de beba na niema no de nkebe ya onkomo nan ni sikama yen aha am vi say no be ma transportation no kra na enye de kese na ticket no kra nia wo kana no kra say niema bibiro ho mo hia sika de aye okay
Okay. We was oh TK na no we be say 20. Meet me kan na say oh TK. We dey area ho papa. Na also no so a nursing mother na ne ba edi 4 months. Na no kwasem nie. Na wira ho papa. O say the obetimi aya ne say obebo mpa ya ma enkwada na o say the obetimi aya no. TK, please congratulate the journalists and who published this account. Okay, or say yemo abasu muru or say yemo abasu. Why are there pa na or say yemfa account number don to say the be won so kakra omu benya bia no metumi aye nyame ya adum afi be Monday ekono e be ntime so sika no menni so o na be di afabra famu bi no fanto ma TK ye from a Charles me wotema anopai de o ma me wira ho papa TK yankopon nhyirawo ene UTV4 UTV. I feel so pity this morning. I'm too far from Accra, but it touches my heart to help. How can I help? Awasco Mpasetia no be kan o say Mpasetia ewo Ashanti region Kumasi. Okay, ye be number back to ho fi Monday ko na ma so so abo TK me wira ho papa. Yes, I'm very sad. TK hana ye che edua no omo ye dey wo twin stick no wo paste ni no erani ya me de nsokodua da ase de nsokodua ncha wa cheda suntim tie chicha ma omo obi agene de wow hey ana patitutu na pe brush na ya hia enti yesramo enye sika mum emse no na beboa eniema na de ebia na akoye bibi kakra o se TK mewira ho papa minim kwa mefa so a meboa nkwada yi so so de Esther be dikan aka say ya the number beto ho na mo so mo de abo TK. I'm so touched. I seriously want to help. Directions to the place but church kwan no so we person okoha because one them say ono de ono person okoha nkasa but yes also dia oba UTV ha ebetimi a che no but che kwan na bia no bi ho person ono nkwa wo ye ne nwa otuka one na yire ne mba no makogu ho nti moro cheche kwan no okọ obefa hin udu nsawom wotra nsawom bridge na wo se kwan ba ku ho ekọ asamankase enye no a ufri Accra ekọ nsawom a udu nsawom ya betro mu mfri Kumasi ba no so udu nsawom krum na wotra bridge na ukọ wanim kakra I te say run about ana moro ade ne se woni omra ha ne enche ohuru nanim ohuru nanim omra ha nti oba na be draw directions na na ye dia mani pa nti okọ a omo ye dan ba kwa ye dan ye asema ba saneba but you get me a chiro kakra wotra sa where the torchlight ekuta ma me no torchlight directions ne be she da aye egu ho ba metumi akaketewa bi wotra sa asemankase kwan na ukọ wanim kakra kwa ba ko so da wonsa left St. Martin's school no was so eno ano is straight ukọ wanim moro we dia na esi no enkwara na omo ada no na bia wo eno ba kwan dan gu ba ko so ba kwa dun so gu ba ko nti we kata na ye de be asre na na ase de no ai so nti TK we no se wapepa wie wo wan ko ha na jo ana se anopa wan na ho a ebe de no nya sa pictures we hina na benyua Kumasi wose nka be ya nka momfa mobile money number ento na yemu bi mo ho so ayen text me so TK me wo US e pese be boa nkwada no okay Kayla na de we see buy pese oboa em say dollar ya ba mu TK we well we obegini pa na dwe ya the picture beto o hwe onyini na o ya say please wow yes what's guso TK, what town is that? Work okay for so we can help justice no osi krono ye otoase nsawam TK. I'm crying. Kenneth Sego from Kwewu Etibie. TK, I'm Lois. I want to help with 5 bags of cement. Lois no okay
Lois on bundle my on bundle the cash. Because the cash go transportation. TK Ghanaians are busy concentrating on SOS and the like, but not these who really need help. God is watching. Say yes. Or say Ghana for baby we do money akɔhwehwɛ na we Nyankopɔn ehwɛ ye nyina. Bedi kan aka saa asɛm no sɛ Bible say nyameso mpa a ɛsɔ awurade ani sɛ obɛboa nyanka ɛne enwisia. TK wo abo bi din na me sɛ di nyam na mɛbɔ. Wo sɛ di pakro no mfa sika do mra na mfa nkɔbɔ. Yemfiu. TK me read a hope papa because people are really suffering. Na na kuya adobia ene de buy or say Nyankopɔn nhia saa nkwada yi adache mba be future leaders here future leaders no won kono. TK okay pacho we politician bi asem bia we ankasa ya nyintan ye ni ase ye ho nti omu jade no omu jade no ai I see okay abusan for 1441 no enche ye be sorry wasa gus omani je ti omu said o de omba TV so say ede na ye kɔ hɔ first no ye be born in news ha nti no so munya be hwɛ omunya be hwɛ but ko so no TV ko so mo hwɛ YouTube sa ko so mo be ni na YouTube na ti o mo na yes no TK ya pese ni se nti omo kan kasa bayi so omo nyina bo free different na omo free area kwa nti omo ka twi kasa na omo ka omo nyina wodin obia wodin kitwa bi ai ana kofi kwa me oh ye hu obi o se your friend the Lord kitwa oka anthem I promise on my honor but oka no twi ana okay me ntie de oka no bi na ewisie be na ekɔ classroom ho no omo aduan na omo ye lunch time no aha aduan omo ye wo school ha na omo adidi e wo school mu ha ana teacher for lecture mo de so omo free hen yesa e ma no nketese na yehu omo no omo edware omo no omo ana omo boa we nu mo oboro da ko fa me ko na me nkɔ kyerɛ de me ko me kyerɛ de papa but o ye ready de obekɔ me ko akɔ kyerɛ bi okay nti akɔra na de no okay unfortunately you until you can what's day when you council we na no news kan pa be ye febia okay TK your friend me Elvis electrician or say I will fix the thing also be fix bibi the corner you nyanto no fix you okay what the number banti ye ni nyina be ma okay I said you be aka na wa me ntimi mmoso we savior dabo ase or say please what's going on is it not good we have to do something okay something fast also be na nke aye ntem pacho unim say ya na ade no animanimu he anti TK me wo Canada na me pese me to fridge mo unim say your program no we ase nyina ekɔ ho Jupiter Mars be bia be hu ye wo we Jaden or say opeso oto refrigerator Jaden pacho Monday ye the number no be ba nti no betimi you know ade akwa wire betum we wa say Canadian dollar na tse nkwara no omo so emfili die beye bia meboa we a friend we was say a friend KK was say kwan bia so ba beboa I would definitely help but how do I start or say okay I will come and see you at Peace FM UTV all right okay pastor by UTV ha sorry TK God bless the man Moro please my name is Atiso Jerry I'm so touched I want to supply them toothbrush Atiso aya there before the toothbrush bebre omo and na Atiso the paste aka ho na wo de cash oh ni ento bi wo ma me bi no workshop no nchen you know na oto ase ho na TK me wira ho papa na me so me teacher okuma ase
na me pese me ba na me be omade Tracy Opon obi so super so kira de ho ka we betimi pa kada ko ya bobo e ho no ya kugu ho na bi kira de na bi you know nana ya TK it's time for me to go to work but I'm so confused osenka also okọ adwuma nso wa hwa ade na ma wa confused ontumi nko nana ya so you confusion ni free ho na pe cash kakra bra na enyi confusion free ho TK. All right, okay. And let's ask him the TK. I'm so sad. God should come and see. TK, I'm very, very sad because these words. Also, school no business school. See, I register now. So, what to talk to a money man auntie. Okay. Some man for the bar. Okay. We say a US for ne Canada for you now. Most some person mo boa. Intino. Asemono. Sana akwakoye nti mo nsala say e afa ye ni so nti yesre mo nsala na na chese ye de akwakoboa o mo ehia pa moro kan bi ka ho na afa ye nhwe na TK ye bedo fathers if say me kuku ho ade na me ba me bobo father amane no ono so hye me kran pa say kwan bi a mefa so a metumi anya saa nyoma wei aba no me nkonti akanye bia na mihia a me de bekọ no fada de maame ma me de koye na ye kuku hu saa nyoma wei hina afi so sisi no bibia ye dru no ye pe bibia ye immediate jasu emergency bibia omusua de no ehonye na fi bibia omudi omutiri beto so me say 2 bedroom de obi betumi aso sisi a say ye konko kire ho kra na on starting ye bibi wo ho man ene enyoman kitinkiti bi ti say freezer ne de so obi a promise ye da toothbrush ne Pepsodent no ye de bi ko but na brush nka ho mo de Pepsodent ko ye and man fa brush nka ho brush mo fa ntwini ye ka so mo brush wo se we no bi na to baaye ye kokko kire mutin kwa na se bo ko nanka enye brush ba ko ye di twi obi ase ye ko we say ye Florence Yipila or see wow I'm so heartbroken this morning. I really love to help these kids, lovely kids. Yes, they are lovely. But I'm so innocent. No more from so. There be a because as I say, sebi we are for we are ba we nim say the city. I thought that back where I come down who said we MC chauffeur or yare said who see pofa. And these are kids. TK, I've been shedding tears after watching these kids. Was who was Susa Ruby. Ruby Jaisunu na call wires cano brass siana the number no ebeto ho TK your feminine na appear. I'm sad, very 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 sad. Also what this mpanimfo ehwe okay mpanimfo na bo mudi ne dey so one kasa be bo na ja mpanimfo no da we will say I am a mason, please call me to help put up a building. Do nim dey say I once na woni hwe kura na nsem wa pepa was TK minim and the young can say young cassa same way was say TK me were fun me pesa me de bremo o sam takrade o sam why no cash bre why ya the number no to no why the cash am eti amanfo bebre na ebusuafo sa fe no aso TV na ebinim free US mo ho betwa yen ne Canada fo mo so mo de bi ba no bebre kwa nti wa mantama be ba na ya giejao yes ya giejao nti emkora no bi no na wa hwakora we sisi wa cute pa o omunyina mpo e no motete ho no na so mbehia nkonwa nso nkonwa ne ho blackboard chalk ni exercise books pencil ni ade ni hina ombehia nti TK for now a ye bedwin bibi ho no wo pese wo bibi o pese odeko wo ba ha ye more direction e ba na critical kra ya ye no obeko na wa kwako ya arrange class e benya contact bi sesi so that people can call na afi ya twintwin ba de ye se beku na mo de ye di ne show okay o say Father man at Muru can of one some sorrow. Father one. Father one. Ubi was say, oh God.
TK Ghana huna mane pa okay around this time dey nye we me ye hia cash ankasa we okay or say Kizito ofri Nzulezu and odi we si TK we nyina asi because of okay pamcho and dey ye mbo wa hase pamcho number we na betimi afre yesremo number enye sesia o onu be frɛ na fei o bibi a pese o direction na bibi saa eno ene wo screen no so no pamcho eye 0288 700 200 so for na egba nko beka 0288 700 200 sane ebono 0288 700 100 sane ana asofo no bono ntimi bono sane ebeku mutim 0288 700 200 and I say 0288 700 100 na ye no twesemo mo amare ho na te kor mo na mra sisi ada mo mfre na ye hu ewurom oi edu na dwa kokko chinchin kunu kokko chinchin so na school ni ben school no wo o sisa asasi na yo mo ro ni kokko chinchin mo bi edu mo tsa ketechire no edu na dwa but twin no musu sa ko wura mu asa na o ye ohoro ti umunim kwara ni nyina di omunim omu hina di me ba ko ani di ya me de pa ya friend Lord oh okay ya chini be gina bo ni ma ni we pie no ko ye so pe dware ya Lord have mercy party TV number you betumi afre sisi a 0288 700 200 0288 700 100 pacho betumi afre na emwa bia betumi de aboa no ode aboa ye nyina ye we so si TK ye wo borehole machine ye pese ye mo portable water Joe why adie ye be boy nsema ma papa Joe nungwa Joe ye sra fra number no why na ye no ntwetwe nkomo 0288 700 200 na 0288 700 100 Joe say our borehole machine ye di tunsuo no bi obe so ono ankasa be ko ho akotunsuo na mo na o wate we die na nso so wo ye TK to get the maximum contribution you have to air this program at least 2 times every month hey there's a debia o se debia ye nka yo ye be ko so aka ye be ye in fact some nim say ye de ye no mode asem ye be ye documentary ankasa ne the number na to ase account number no so gu ase na mu twagum sa the next time I be bi mu no na ye nyina na akoye sere nko a wo boa eye nyame be hira wo se esusukuru a obe susu di ama no na ya ma osa na ye de agu boto no mu na ye de apempem ho na ya woso na ye hwie bi agu so na onya ne se wa TK ana enopa de ama ye wira ho de ye su ye huni ye nye ho enti ye pese ye boa o se ono nso so wo ba nipa na o de text as mo kan o se ono nso wo ba enti ne yem ehihye no man kwada no we yam hihye wa 0288 700 na 0288 700 see TK if care is not taken I will train this for the hey men say this test we my be for the way the papa what does more kind moro yeah just be catch but for the utumu say what hano asem bi hye no pa I don't blame you but me ntimi nkam will be antibi but masa a show na abo akoma mu no yemfanye bibi TK mo se de be we school dem na na papa na ono se friend say papa sabi ni friend na obo Samuel e friend say Samuel Kwapon hey prof Kwapon prof Machu Samuel Kwapon no school dem no ke ye san hwe bi mu a we say deke no bibiro ho a omo be bia ewia omo dane ade but we say futuro no na nkwada deda Edem ashama school mu no ane the ohwe school no so no sabi ono so na ni afra e na ono no aboaboa ono wanya saa tenka no so it's like ono na wafa to ne ho so sabi say the obetimi aya ma no
me say nyame be hia no papa yes nipa bi say na to tene niam yi a ko have ye mi sa na hwe straight to awram aha na nkwara na ye kan mu nyina bom no class 1 2 3 4 5 ni nyina bom up to 6 eno mu nyina bom TK please do they have their own land fen in the bisa mo asase o em se nka fen person o yi bibi fen for number is 0288 7002000 and that's 0288 700 okay Josie Damfause TK, I'm a single mother of 3. Sometimes I find it difficult to cater for my kids, so I really know what they are going through. God bless the man and God bless his wife. Or say or no kwa ba for ba minima de kurunti or no kwa na ehwe ne ma no na onim sa de sitie wa hwa koda ni ho fe de ogina ti ho na o kwa na ni bebre efe koda no ho fe but asitina no eni mo kra asitina mo so nya hwe a ho fe kra etimi tekọ aha ujafo na aba no ujam yeah 0288700200 0288700100 ena ye kai mu bi mu se mwa bia wo ho a na wo de aboa mwa de ye o se unim nhira obenya free so a yes we no de asana ayayi we nyumbe na no osa no ana no na osa me na metete ena mwa ka so na ana we oye otwitwi ne sense na ohoro okay so omuna ho TK na ene ye peba de aminya ho ahwe ebe ye ti se bibi no fi akoya na o sha tadeketo asa nefe we dear TK me wo borehole machine me di kan kadada de enkwafo pese o moye no no nti za wo so bibi wo betumi ya se cash a wo de aba se nye cash na se be bibi elsa en de be ka ho ekirasem numbers na ye de agu ho no betumi aye masab TK in fact I'm very sad and worried o si sai wiase we de awere ho nko a obompa ye se onyankopon emmoa Samuel kwapon na onhyira no so o se ye fra wo Texan. We are really sad. Patrick from Suhum. Patrick Suhum free sad no mu na fa cash bra. Because of distance, why not mention mobile money? Tigo cash. Na dey aka ho asem. Okay. Ni na e badwene ho mpacho 0288700200 0288700100. We the Florence Tanoso Florence Kumasi or say I'm sad. I pray people would fulfill their promises. Also or bompa is any panama seboni nyina no momfa anuhunu yesi emfa anuhunu nko baase o kosra oba yemfa anuhunu ene bi nse emfa ko aha moro mpacho hwani papa no Samuel kwapon no we no at school no I see ene wo ye no na busua fie busua fo bi no enu na eye bi wo da na chi ho to okwa eye no bi wo champion fo I see ne yere so na ogina ho no ne yere no so de say no refi wa misa please can I go and teach them Mary Spinters Mary dakro ujiga anka be fantastic experience wa we are twetwa pictures wa blog no on Facebook nga beti wonam fo boy bebo abaso ti Mary wo petimi akwa kwachira de TK I'm Elvis electrician okay would also be fix fan no here to fan we no fix amaye Elvis number ni 0288700200 and 0288700100 moro TK omo twa so come on I see. Nti woni powerful no call no so hu e mo so no mo ho ye mo sai. Powerful no because papa ba ko kan wono so say manti bia obe donate 200 am mo. Bibre shebo. TK ya say obi aduru ho a enro a nya ye pe ne ye ko enkrofo ye no mo ko hina obi a esu. Ai.
obi and one for sunu bi ama ka so obi sunu ba na de tini se wo se omo no mo hu hwe betika kokoda ho kokoda anadwo no eni anopa na ha ho na obi hu bibi na daytime de se na omo scripture koda we ho kokonko a make ni bibi ani TK emofra yi ho asam die a asefem enti me pese meboa frɛ 0288700200 na 0288700100 TK minim sɛ minim sɛ wo mpɛ sɛ wobɛkan me text message but nyankopɔn nim ne me ka pa set tema Newtown okay nyame ahume wo okay so wonim sɛ text message ni bi wo ho a ne kan no eden ba ko bi obi bae no TK, in fact, I'm very, very sad and worried. This world is full of sadness. Okay. Eti, Moro. TK. Moro Yaro. TK. Penimforce the Daekosu ane Pitri. Bruni bi obetra Ghana ha osuan twi. Ose the Daekosu ne Pitri. Enti the Daekosu ya ne Pitri. Enti kwa de obeka na fe yempeja yemu. TK me de na se be ma yenkrofo mo ahwe a mo ahye yebo. Na me say asem na beto mo akoma so pa o mbeboaye na yewie show na e badwen ho na kwan e be fa so ayen so ye betumi aye bibia de nkrofo pese o mboaye no e ba be kan yensa enye se bia ye mpese ye de nkrofo no contact beto ho na nso bibia o mo no yenye ko okra na ye busuafo frɛ o mu nyaye ti se daytime o mo ba school ha because and you be nyawo okay but say wo ba ha wo ba UTV a kwan bia ye be fa so easy ye do beko na ye nde ye tue ho ahye ye ne ye ko hu ye na ye nya no so sa keke kwan bia ye be fa so ye be boa nkoda nso mo ho beto mo no ye na nkrofo bisa me say na ye by force obi asoma wana obi asoma papa na na obi nsoma no nso say enye papa wo ya nkoda wo nyina mo ni na mkrum even in Kraheya, ya kwa bontia ye pest stories na di hu kwada bi bro ni na nam kwan ho even traffic mu dakro me sorry abeba adwuma tama ye ba adwuma ahomache na kwada mi ni bi nam kwan ho me si kwada mobo but when mo fi say enye kra at least omunye bebi da omunye bibidi na so akase me ne wo ye nso ye be ya family edru me ne wo so moro ye de be si ase TK I'm shocked more than electric shock same kumase same free shock num na fa cash no bra ne hia pa number na wo screen no so 0288 the account was 700200 and I say 100 na etwato moro TK that's it yeah abusia for ye peja emu na de peja emu amunim say ye programs no ye nwie ye damase pa ene concern na mo so ma kire me gidi say enso ho bekoso abana enso so ye de akwakoboa omo ene ye peja emu ye programs ni na be ba se de ye kana ojoada nyame ya aduma ye be se ye hye biem e de mo nyina ase e mo ni hwe eni tia